Musliimoota keenya lafarroommeenya miidhamee keenya. Musliimoota keenya lafarroommeenya miidhamee keenya. Ummata keenya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله الذي يؤنس القلوب بذكره ويذهب الوحشة بأنسه لا إله إلا الله وحده القريب المجيب السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد تحية طيبة من القلب إلى القلب بلين قبجة بلين جلالة أفقو جرتو قالالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتا إسلاما جالة تنتوتنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سلامتا نجا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرد إنقد من أخي كاسي أرد من أخي سن ما شاء الله بارك الله فيكم براني كني جاجر من برا تقننو جيدين هاول بوجي خطبة ما له بلا أرى خطبة الدمال يندقين اللي نمتي خطبة برين ولا شيء هاي كذا خطبة بر من برانغ وكانوا يجيلو أبكنا أيه الله يزوار رجال كذا في مقاري لا تاريخ ما شاء الله جرا خينيا شيخ خينيا شيخ جمال رانتر من خيسن جرا درك أمو أنوماتو نوجيسا أما مرجع دو جيسنا جنو تيرون سندرا قوتي أما ران ما إسني كان نبر تادي الفادا أبا جماعة هيه جالن نتورل لدا تطرو خنيا دي فما غافن jalqaba ana jechuudha akka hojiititti qabadde hin dhiifne illee harka hin qaba hayye namuma biratti yootiin haasee afur baafachuu jira hayye hoggaan kana harkees harumatti haasee hoggaan kana harke kanatti haasee dhuga dhimmi ammaan tana deemaa jiru addunyaa gubbatti dhimmi addunyaa tana jijjiira jaamee sodaatame jechuudha hatta kaartaa duniyaadha kaartaan duniyaa ka amma ture kun kana miti beek lakkuma siyaasaan haareen dhuftuuni kaartaan biyya jijjiirama abatta addunyaa dhiisuu biyyuma teenya tana irratti amma gaafa Haile Sillaasee gaafa Minilikii fi warra Minilik duraatis kaartaan Itoophiyaa akkana miti akkas gaafa Minilikis odoo jedhuu idaa dhufe gaafa Haile Sillaasee Eltiraa dabalatee ture Haile Minilik dura ni'uun turreewu kaartaa Itoophiyaa hundi jaan san dura maas gaafa Imaamu Ahmed Itoophiyaa jechuun Habashaa dhabiitii Imaamu Ahmed bulchu Jabuutii Somaalee Gamba Afrikaa kana wali bulchu xiqqaattee gaafa Minilik kana maas Itoophiyaa taate jidduu tanatti maas cicciramtee biyya taate akkana yaa'iin amma deemtu jijjiiramni ammaan tana addunyaa gubbatti Iraanii fi Israa'el fakkaatu kun ammoo akkasii miti akkas Iraanii fi Israa'el fakkaatu kun kanaaf sillee duniyaa keessa jirtu sanatti ilaallatu kun dhuga kanamni eelii qabu hanga isa feesisu maan kan irraa fudhatu rafeetu makkanumatti ijarraa cufatee maaltu jingee gowwummaa qollofamee taa'uun guututtis qeebalee harka dheeraa teenya je'ee itti dhabamee itti citu sodoon taane barsammeeyta namni gari hadu jiru jinnin jiraafef ta'a Allah gaaf gari du'aatiitu jiru nama fakkaata maraatuudhaaf fayyaa nama fakkaata hayya akkasime arraan tana waan tana irraa dubbachuu deemna taate wanni ni turrelleedha mee sheekha gamanumaan ugaa ibsarratti hin bal'isee maaltu jiraa jennu what's new السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تخينيا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قويا إداديس وجمع ولا ميزا قويا إداد وجوه اللي أمان تنونو قويا يايت اللي وجنجرة هنقدو ما سجنتا تينيا تين وجدين ترى تنان سنجافة دورة تك لما فا جافا فلسطين تكوس بر تيك توك الرتي كيو دفتك جباسا كنه يو جباسا كنه لا كروب بكما أدولا لا يقولون تناقة أبوان تنهم مالي أفورم بافر دوغانجة يابو ني نوردوفا أكان يرو أتي قويا يدوباته لا تمالتو مدتين جا أكاسي الراس إيران في إسرائيل جرا تنرامي مالتو جرا سلطو يرو دا نتحاسو إنه wanni dhuftu tabiraatis boodee jirti maaltu jira mee dhiyoo kana guyyaa torbaana bira dabre maaltu jira torbaana guyyaa tokko malama mee karaa gabaasa mu'mina garaa qabbaneessu gabaasa munaafiqaa fi akkasumatti warra nasrii islaamaa yoonee fi harka garaan gubatu warra adawwii garaa gubee mu'mina garteen nama nagayaa garaa qabbaneessu
سنزين الرابر jalqaba Hamas lolilleen irraa dhaabbatuu baatu hanga takka hafuura fudhattee ما شاء الله waan das nama jiru hanga xayyaara illee buuftu takka ni geessi jirti akkasi ni jirti wanni jiru humaan taaf lafoodhaan amma ariitu takka geessi sangaariitu beese dhayichaa fi ijoollee jiru sun ittuma jiran sana jennu duuti beeki gizee hunda duuti caphan garsiiftu beeki jaa ammaas miidhamuu qofan garsiiftu rahmanni namaatu sheekha doktorri garaa baqa isaadhaatu ableetti kaayee bar gizee garii ogeessi dawaatis maali khobbaan godha jee bar ibidda sirra shida rahmata jira bar dubbii teeti Imam Muhammad hidhaadhaan baane gaafa kan hidhaa tumamee guyyaa hidhaadhaa gele sani namni tokko gaafii gaafate sa sheekha walillahi al-izzatu walirrasuuli walilmu'miniina jaa dila ulee san maaltu siin gahee hidhamtee jeen maaliif imam mu'minni kanatti izzaa dhabe maaf kuma ni yaadadha jee jaan Imam Muhammad gaafa hidhaa san keessatti achi booda ughmi alee waa takka yaadadha kasi gaggabsiifame san duuba rabbii fi rasuulaa fi mu'mintootaaf jabeenyi jira jee akkam taane jennaan ammallee balaa'i wa rabbii dhugumatti izzaan tarabbii fi mu'mina kana jeen akkamitti jennaan bar qaama keenya kanarratti mo'uu dandeenya malee qalbii teenya irratti mo'uu dandeenya aqiidaa teenya irra mo'uu dandeenya kaayyoo teenya irra mo'uu dandeenya anaa rabbitti amanina hidhaniiti anaa rabbi amanina baasan Allah injifannoon asii achi maaltu jira jee ati cunfaan dubbii teenya oduu namaan tana hangana irraa du'ee hangasii irraa ajjeese tana gubanii jechuun barbaadu hayyee gabaabdutti khulaasaan Gazzaa amata lama xayyaaraan dhawanii daa'ima ijoolleen xixiqqoon tun waraana kana waraana xayyaara meeqa qabu addunyaa tana guutuu naa danda'a jedhu ija gubbaa dhaabbatee deem biyyattii jarraa jaan darbullee baatu jechuudha. Akkas ture. Viidiyoo takkarra nagaa. Haallaa kanaatiin. Udurubni. Udurubni jaane. Tadai kayyoo. Manguddoon jaarsi. Manguddichi. Kunoo. Ulee akkatti qaban. Na tokkosi jaan. Na tokkosi. Akkas turan. Amata lamaan kana. Ganallee akkasuma ta'uu ta'a. Hanga Iiraan darbatte kanatti. Warra amma Iiraan beekee hedduu darbachuu jirti. Iiraan laal wallaahi garaan qabbaneeti. Ayyee. Darbannaa hanga guyyaa arraa ganama kanaatitti hanga boolla jalatti itti dhaqqabee beeku masaayillee. Ayyee. Boolla isaan galanii jirame. Saarufni gurguddaan kun kiiloo 2,000 darbitee beeku. Takkitti akkasitti irra bu'ee namsa ajjeese amma torban dabra guyyaa 3 dura namsa ajjeese. Ganama kana Al Jazeeraan viidiyoo takka dabarsite. Viidiyoon ammoo artificial intelligence dha. Viidiyoon isin ilaalaa jirtan hiriira bahanii TikTok kana waan ammaan tana nama keenya darare oduu bakka madda dhugaatii irraa fudhachuu dhabuurraa viidiyoo takka heddummaatanii Iran we need peace we apologize ja'anii wanna ja'anii jira mootummaa teenya ilaalanii dhiifama nuu godhii ja'anii wanni sun gosa adda addaatti jecha adda addaatiin dhufte suni oduu sirriitii miti dhugaataniin arkeerraan tana nama tokko viidiyoo waraabee jaarsa tokko kanatti wanna mallattoo isaanii san qabu Al Jazeeraan dabarsite isaa viidiyoo waraaba Iran I beg you we need peace please stop fighting stop nuratti ibidda darbuu tana lola kana nurraa dhaabi tajettu warri biyya sanii guutuun ammaan tana guyyaa hanga kana keessatti jibban ibidda guyyaa meeqama torban tokkomi torban 8,300 baqate biyya gadhiise baqachuu hogga jaangata isaanii akka meeta odeem nurraa nuti duraanuu biyya namaa jiranii beeknaa jaanii hadarsa guuratanii biyyatti hin deebine ammas waggaa lamaan kanatti isaan nama baqachiifna jaaniitti seenanii waggaa lamaan margalli wannaa eegale nama kuma Israa'el gabaafteen siimame Israa'el gabaaf nama kuma dhibba laal hogga lolli eegalu nama kuma 900tu ala jira 950 jechuun gaa nama ziyaaraa deemuuf kan walla jee qabi achumaan hafe biyyi lolli ka'eeti gara biyyan qabnu nuti jee hafe nama 550 akkana jechuun parsantii 7 ummata Israa'el guutuu gariib amma kun caba keessa lakkaa'uma beek cabes as booda amma erga lolli torban kana eegaleen 800 fi nama 800 fi dhibba wahiin siin jee torban tokkotti hamme amma ati himaa jirtu kun biya hamma dirqiidhaan as bihe malee viidiyoon kalee laale tokko Al Jazeeraa firraa dhorkina Al Jazeeraa kun poolisatti himna suwanta alicha nageenya itti gaafata ministeera nageenya akkana jaa Al Jazeeraa dhorkanii gaazexeessitoota akkan seenne dhorkanii akkasii wajjin tabaate mul'atu ummanni isaa waraabee baasa selaanee fi tan Al Jazeeraan sun seenuu dandeesse akkamre gomaa kafeeya akkasii gamana wanni jiru gabaabduu dubbiidhaa khulaasaa asirra gahan sadarkaa duruu biyya jibban gubbaa gahan ji
Hanga changa kanatti. Hayyee. Akkana jechuun namni lolu lachuun miidhama. Iraanis hin hafne. Dhawincha sirra dhawamte. Guyyaa lamaan duraa keessatti jarri diinnatiin maallaqa nama bitanii waan godhuudha. Diinnatiidhaan haa godhaniiti silkii dawwalanii Israa'eliif dawwalte bakka kanaatitti akkanuma walgahii yaamuu gabbaasanii jara akka isaan du'an godhan. Hooggantoota gurguddaa nama ilaa 30 geemma du'e namni bakka bu'aa. Akkas gaa'ii oduu himuun deemnu ammaan tanaa mee yaada nuti garam qabachuu qabnaa. Mee gaafin sinjaa. Gaafin jiru. Iraan gara nu qabbaneessitee teessa. Gara nu qabbaneessitee sheekh. Gara nu qabbaneessitee gootu warra tokko si taa'u jira xiqqoon qabtu. Warra taa'u kun warra guyyaa lolli kun eegalerra dhiiroo isaan waraana Israa'el immoo daa'imnati isaaniiti immoo hojjettoota isaaniitiin beeni kanaatiitu jira. Warra kam warra suuraa bulchaa Iraan as baaseeti. Ati adawwii Islaamaati. Jee tana haasoo. Walii Iraan akkana. Inumaatu arrabni Iraan ammas bahu jira. Yeroo ati makkaneettu warra taa'ee qalama qabatee arkamee booda live ishee nu deema TikTok arkamee Iraan naagee adhufuudha taa'abba. Kasii bire maaliif garaan si qabbanaa'e? Tanarratti haasa'uu barbaada. Atis waan si dhufe. Hayyee. Laal. Sheekh hoggaanii fi maaliif Iraan duraati Israa'el cabsuudhaaf gammadde moo Iraan cabsuudhaaf gammadde? Ani Iraan cabsuuf hin gammada. Bilaa shakk. Bikulli thiqa. Hay Iraan akkasitti obboleessoo dura raafidaadhaa sahaabaa arrabsitu. Ta Aishaa arrabsitu. Tan akkasumatti immas dooloota Islaamaa kana hunda akkasi ganaantee dhuurtee ganaantee san akkamitti silaa gammadu. Kana wallaaleetii miti. Hayyee. Yaman akkasi ganaantee uummanni Yaman akkanatti dhiyootan mucaan tokko Mustafa al-Mi'mari yani maraata tokko kaasuun gartee Yaman gizee arrabsu maal jebeeta. المال وسخ الدنيا جي. هيه. نحن اليمنيين. أرجع نتوري يمن. ما ليني وسخ الدنيا تي. وسخ الدنيا. وسخ الدنيا تي تاريخون. مسكين أكدين ولا جري. إنسان كان يسير كسغوري. يسير كسغوري. هيه. يجيب دو ترتي يمن. سوريا. سوريا بقتني هنگا أسيب دفن. إيراني بيخ. ليبيا. هيه. مع كل هذا. هيه. لا شيخ. إسلام. Sunni dah, asirri dah san. Ayah. Islama makan Islama. Ayah. Harafidah. Ayah. Hawarra Islama khay sajuru. Islamumma khay sajuru teh. Ayah. Makan af Islamumma himate. Hin kafrini Masihin tain. Ayah. Ahlul kitab. Ayah. Musyrika. Afran makan tentana bas. Ayah. Hogani fi warra Sunni khana wajjin. Warra Sunni nufi. Namni gartee raafidaadhaa wal cinaa dhaabbate. Keenya kanaatu irranatti aana kanaan deeggaruu qaba. Kanuma deeggarta. Hoggaammoo warruma silaa warra silaa raafidaadhaa sanii fi warri ahlul kitaab ka islaaman tahi wal afaan dhaabbate. Kanaatu irratti haasa'aana. Kanuma raafidaa san. Warri immoo ahlul kitaabii sanii fi warri mushrikaa gisee wal cinaa dhaabbates ahlul kitaab kunuunatti isin dhiyaatin hoggasan. Akkasii. Gulibati ruum. في أدنى الأرض وهم في أدنى الأرض. ورسلا مشركاتي في. ورسلا أهل الكتاب والجنار أبنا. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله. يفرح المؤمنون نتباقى من الناس. وان وري روماتي في. وري إيراني فارس. والموهج. مجوسا درسن. مالت نقوم مجلسنا رتنت. وري فارس خا إيران وما تنافر كاوسا. يتانو. إيران تنافي. warri Roomaadha ogga wallole Roomaan kun kiristaanoo waan taate jecha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummanni Roomaa sun Faaris cabsuudhaani muuminni gammadaa je. Gaafas garaagarummaan jirutu. Koonso kan Roomaadhaa kan gammannuuf san Muusan ni amanan Muusaadhaan ni amanan Iisaadhaan ni amanan Ibraahimin ni amanan Ambiyootan ni amanan eega duunee ni kaafamnan ni amanan. Wanni irra wal dhabne maali? Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam isatti amanan. Waan ilaa hanga asitti warra kitaabaa jaaman. Saniifi san mushrika waa takka. Sanirra kanumarra nu dhiyaate. Kanumarra dhiyaate jechuudhaaf itti. Akkanatti dubbiin hanga wanni reefu jalqabarra jeebar hanga man kan irraa fudhannu. Akkasi. Amala namni keenya qilleensa miidiyaa kana gubbaa gisee laalte hogga deeggartuus dangaa dabranii akka waan sheekotii teenya tana isaan caalanii akka waan suudii tana isaan caalanii akka suudii hoggan jiru sunnaa jira suudii keessa. Dhuga. Nuti suudii ni jaalanna sheekha. Ayyaa.
odoo akkuma fedhan ta'anii wanni akka suudiidhaan hin jirtu. Akkanaan na keessa jiran. Hayyee. Akka waan jara kana maaliif aqiidaadha jalqabni aqiidaadha. Aqiidaa waliin nuti akka waan taatee akka waan warri Iiraan sun warra kana caaluu fakkeessanii akka isa uummanni keenya fincilee jara kana guutu jibbu ha godhe. Hanga irraa deeggaruu qabu sheekotiin teenya waan deeggaraniif. Waan deeggaraniif ammas. Sheekotiin teenya bakka uummanni deeggaruu qabu quba laattee agarsiisuu danda'u qabdi. Ammas jammaa arrabsootiitu dura Jammaa arrabsoo dura bahee. Warri arrabsuun akka diinta hin beekne namni yaa ayyoo yaa ummaatii jettee jedhanii bara haadha gowwaadha beektee yaa ummaatii dhalullee baanu akka itti dhallu waa wallaalluu. Hayyee. Uummanni beeki akka fedhee yoo ta'e beekumsa guddaan feesisu nama haqaatii fi haqaa. Arrabni diina akka hin ta'in numa beeka. Numa beeka namni. Akkanuma laalanii hawaa arrabsu kun waa diin ta'uu nu danda'a. Jarri sirrii kanuma jaanii akka darsasi jalaa guurratan uummata hin godhin. Akkasi sheekha uffadha. Gaariidha. Daawwattoota keenya ni agartan gaa isinilleen. Arraa lafatti maa garaan nu gubatan ni ol baanee. Akkana. Lafatti garaan. Tollee beeki gaangaran seen guyyaa. Wanni nu ol baase yeroodha islaamummaa himataa waan islaamummaa irraa fagoodha. Akkana. Ayata quraanaa tokko dubbatteeti. Kan guyyaadha gartee mushriknii fi aalul kitaab wal lolan muslimoonni kan aalul kitaab haa aalul kitaab ganaadha injifachuudhaa teessanii guyyaa sun gammaduudhaa teessan jedhe. Ulamaa islaamaa keessa nama fakkeenya fudhannu guddaa tokko jira. Sheekul Islaam Ibn Taymiyaadha. Rabbi rahmata haa godhuufi. Kitaaba majmuu fataawaa mujallada 13 fuula 96 irratti raafidaa tana dubbatee bar. Raafidu watan akkana je. Raafidaan tun gaamota keenya akka galtu nashiyaa. Raafidaan tun warra Abii Bakri arrabsu. Akkana. Warra Umar arrabsu najjinaadha. Warra Iiraan kana jechuudha guutumatti. Warra Quraanuma kana keessaa hoo guututti Quraanni kun sirrii miti. Quraanuma nuti qaraanee ijoollee akkasiifnu kana. Guutu sirrii miti hangi takka kaarraa sirriitii jira. Ka sirriin ta'inis ni jira. Warra Khumeyni kana jechuudha. Warra Khumeyni kana. Tan akka beekuu qabu uummanni keenya. Akkana je. Waqad dhahaba kathiirun min mubtadi'ati al-muslimiina min ar-raafidati wal-jahamiyya. Jecha kana qacallotti na hordofa. Hedduun muslimtoota warra bid'aa ka muslimaanii yaa'ee je. رافدة في جهمية راختان وغير بلا بلاد الكفار خبلاد كربية كفارة دغني فأسلم على يديه خلق كثير جي تونس إسلامية وانتفعوا بذلك نفيد منجي وصاروا مسلمين مبتدئين كزي مسلم وربي دي أنو تانجي كابر تونسر أما شيخا كرجع شيء آفقا وهو خير من أن يكونوا كفارا كافرا خان تورخا تقوس دياتني جا رافد مزون تور وياد آجي أكان ابن تيمية ليس جيه چونولاني مجلد أمر راتيب لال مجموع فتاوى مجلد خد أصدفة فولا سقلتمي في جهرت كنجي أما بيختون دا دبينا ما أقلي كبوتي هيه أما أصبحني تنا فالمودن تاني لالني بكتنا أكن وقت دو فرتني رجرتي في أما شيخ دور أبجو داتي خبيرا كنجي مجلد ديدمي في سد تفرت ابن تيمية كنجي هيه وقد يقاتل الفاجر والفاسق والمبتدع الكفار جي هيه قاف قري والرمان بدعون فاسق تيجي والبدع بدن إسان كن كافر عن لولاني ويكون في قتاله نفع للإسلام جي هقاني فيني كافر عن لولي جي والرمان بدع داون مسلم فيد نفيد جي ريف بواهي من نمبر كنيت ورى غزات قراوية بوا مسلم عرفا جي إنما تو أنت كتان سلا أنا تاتين جن تان شيخ الإسلام نروان عالمة في النجي سدين زيب أنا جي شيخ وأنت كانجا دبي تنفكت بوليس تكوتو وران غزارة وران نبرة وغاني في أمتها في باتيانغ تكذي تاي بقولنا في الجزيرة في دي أيه mana saa hadda reeb dhufee godha. Akkatti dhaabbatee viidiyoo beebee viidiyoo dhagadhiisan jaziraan. Ani jee Gazaa dhaqeetiin waraana kanaa jecha ijoollee gatee mana diigee waan san nu qofaa godhuu danda'a jeetii yaada jee. Hoggaan dhufee mana kiyya gonkuma hangaan duniyaarra jiru manni uummata keenyaa keessaa fuufa poolisii akkana jedha jechuun gooteen nu garsiiftee miileedhaan waan inni ta'an jee. Qaalchisan akkasii qalbiin cabxee. Rifatee booye namkum soddomtu amma mootummaa gumaa gaafachuu jira mana qofa. Akkasi. Namkum soddom guyyaa hanga kanatti. Sheikhul Islam maal jedha? Sheikhul Islam maal jedha? Sheikhul Islam maal jedha? Wallahi an Sheikhul Islam kana. Waan Sheikhul Islam ta'eef hoggumaa yeroo fitinaadhaa waa'ee saalaa. Sheikh Adamii wal fakkeessitee barreef. Barreef akkasii jira. Wallahi Sheikh Adam mana fakkaata. Sheikh Adam kana bar namoonni gariin
sheekha tokko kan akkanumatti gartee عادي سهل akkanatti maslahaa nama waliin qabu akkanuma nama kana waliin tuquun feene akkanaa jedhanii warri jammaanni gartee finiinoo kun jammaanni taargaadhaa kun akkana dheessa tuqyaa akka shiyaa sun fayyadamanii beek sheekha kanuma gaafa jiran hamatanii tuqyaa jechuun maali tuqyaa jechuun tooftaadhaaf waan takka garaa waan biraa qaban afaanii waan biraa fakkeenya ammaan tana kama inni kun takka afaaniin saabaan arrabsine فيديو رتين أقرأ هنا قرّمي لكن أمو خطاباً بيجساني خطاب الصحابة الرب سرابسان كذي ونكون قارقا كبتا ما دام كبتا ما دام خطاب نهيران خطاب ثاني سنيجر مقالة ملالو دين بيكمل أما س نهج البلاغة فارق خطاب ثاني هذا بيسني لك أما س عمر نما عمر باه تريبو سناريبو نيجر تيتو رانكايس وهم نيجر أما مو كيف تشوف سنيجة nama sarree beeun dhiisan bare numaatu albaanii akkini jeebar imaamul albaanii rabbi rahmatuufi yeroodha warri bida'aatii fi kaafirri wallolan kitaaba waan idhaa keessa laalta manhajul allaamatil albaanii kitaaba jaamu keessa laalta akkini je yeroo warri bida'aatii fi kaafirri wallolan ati warra bida'aadhaa sun arrabsuun haraami jeebar akkana Allahu akbar ebande ayli sheekoti abo sheekotiin tanaa bayyaa laalamma مالك الجنان وان وي نبيتا خلاص بالتي مخينا اتشي بليف دبر من سلام ما لكزي الرجي نوم سوره جامتي يوترنين كبو خران ورخنا حامل كافر سنتو وهرو رجي وربيت ادا يرو انسان كافر والله لا يرد رغوتي اكما نما سفي كافر خيس دابته وجدين دهتي برغون سي اجابس ارما ودشياتي اسباتلا كان أما متوقع سير. واني تكاجر فيجي تك. واني مقاسي لو إنه بنجرتو. كيو خميني خان عربسا. خميني خان. أما مالي فيزا. جين إسرائيل دو. جين جين. ترى تك سورة نتنياهو ما ممتنسلين جين. إيه سورة خاني ماله. جوزي سون كافر بيكم عرجي. تركبني خير خانور رجرو خانا. سون نوناجم سيسو. دلغو ما ونقول أنو. ما تتفادى كم. متخيل معناه سيدا مال جتشو كافر سنير رنوانه جتشو أكاسي أبابي غتي ما جتش شيخ الإسلام كان رانان دربين أيه أوفيش شيخ الإسلام نتيمية مجلدة ديدم في سديتا فارا فولا دبشاني في جارتي وقد يقاتل الفاجر والفاسق والمبتدئ والكفار ويكون في قتاله نفع للإسلام ويؤجر على نيته أما تواني سيليتا يودا ليرول التزون سواب ريك أبدي بروان جتو دفاري كسيتي والبيت كسيمي جروان سانغو دوالين بيوخيجا بدي زاري وابيت بيجا سواب كوانو جي كم هم إسرائيل دوان سنيف وربي دارا أمو وإن كان لا يرضى حاله جي حال ساونديلو نجارة شيء kanatti nu qabbaneese hamma aduwwi maqaa dhee mataa dhee saritti wallahi rabbi sawaba sana khatabu sheekha wallahi sheikhul islam sheekhana ani hawadu wallahi ulama in islama khana ya jara khayga aklin tana diin jechuun tana warri ulama diin naman dibu sheekha naman nama diba akkas warri namoota gariirratti waa madaalee karaa salafaa warri namoota gariirra waa madaalee karaa salafaa bolf yookiin hundi akkasise'u jarri salafa maqaballeese malee salafni akkanaa kana خرقفا ميتا كان سيما عز بن عبد السلام كنجي ويجوز الاستعانة بالفاسق والمبتدئ في الحرب إذا كان في ذلك قوة على العدو بيجي لا لا كم جي كافران مال فاسقان ور بدعاتين لولا خيزة غرغار صفاتون نغيا يونيتي إذا كان في ذلك قوة على العدو عدو رتيون عليچو يوس خيزة جرات يوس نخون نچنا دوفه نموها يويات إمام العلمين نكنيجي إذا اضطر الإمام إلى الاستعانة بمن فيه بدعة أو فجور لدفع كافر محارب فذلك سائغ للضرورة ور بدعات غرغار صفاتو اتم مانكون ندن ديسا والفرح بنكاية العدو عدوين چابودان غمدون جي اكادري بغران قبنا زن جتو زدتي لا يعني تزكية من قام بها خان سب خيزان ديسون كل يچو غوني بياتي الرئيرا ركنا تاتي هنا لا ما لنا سري مي ايران وطن سري داوي تيس خكسين سرين جير توبو سريبو تبين زاني لكاوم تندوم تو كان شيخ تلقاوني وفا يا الله لال علماء زبن الرا غافتاني تنورون على الدرب الرتي ابن بازل له وما كان فقات دبته إمام الشاطبي نكنيجي وقد تدفع المفسدة العظمى بارتكاب مفسدة أدنى وليس في ذلك تصويب للمفسدة الصغيرة بل ترجيح للأصلح
بدي قلت له رافيتك ولا لا لاني كم تربى دار كم تربى دار لالون أمانتي إسلام أجن على جرتي بودمت تو ونن سيرابون ترجيح للأصل حسن ما يبرر وقوفه مع إسرائيل لأنها تقاتل الروافد رافد الله لو جرتي جينا من تنافجت شات تجمدوا أو يبرر شماتته بالمسلمين بحجة البدع ورّ إيراني جمدوا سببا إساني ورّ بدعة يجوران فقد اختل ميزانه الشرعي ميزان شريعة قوسه وسقط في هاوية نصرة الكافر كافر تمسه ربي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سنكيزة بيالالوت الله سنف دعوتو تغيين مقادين وقوني فيتن وانتك أكرر بجاري وتد نما دبن الراس نما دبن هقاني في دبتن نام نخوني مالي ديني تلاقيه مولا جرمونا ما خنا نفسي جادا جتشو برا gaafa kana akkanaan jee dubbiin tiyyatuun dubbii tiyyata dheengaddaa sanii bu'uun oltu kawaan je'uutis. Xumurarra wanta qayyaatechisu bara daawwattoota keenya. Amma ati Eeraan badii isaanii akkasin lakkooyte san maaliif isaan sanii gammadanii yettaame. Wallaahi rabbumaan rahmata nu haa godhu malee jammaan arrabsoo jammaan taargaadha. Naafi atis yoo neefir tarabbiin ol dhufte akkasuma guyyaa sun gammadanii wallaahi. Akkasuma gammadu. Maaliif? Odoon waan waa qabaate Israa'el hin dhahu. Nadhaa dura malee. Akkasi odoon eefita wallaahi dhuga dhaabbateeti dhufee kufrummaa sirra murteessa. Uzrii takka godhuun hin jirtu. Dhaabbateeti yeroo gadi nagarreen manguddoo garii haaseessaniiti sheekh akkana jeebalu akkana jeejanii qabsiisanii achi qoteetiin si bilbila naajii jedhanii sheekha nama akkana jiru kufrii jaaduuchi. Sheekhaa sallayyaa buusanii. Ifi sallayyaa yoo nefi namni tokko du'e mustaraa humneen hojjan warri nama du'ettis gammadu warri nama dhawamettis gammadu isaanuma waan ajaa'ibasitti ta'u nama tokko du'e iddoo du'aa tana namni san nama karaa isaaniiti nam tokko katti gammadeen jiru as baaneetuma yoo nefitti gammadeenis sheeyidii keenya warra jannataati jedhamaas nama isaaniif jedhu dhabanii beeku silaa isaan taate. Suuraa saamuu suuraa gaggaragalchanii meeshaa kana arrabsan ni eeganii tokko kirije ati abolu maaliif sararuma tokko qofaan waa'ee du'a isaa ibsatta jiru laal yeroo nama biraatu qaceelloo barreessita yeroo sommaaf sararuma tokkoon ibsatta jekkana jechuun kubateeti akka ta'u godhate maa goota akka waan jiru silaa si arrabsuu feena kanumattuu silaa si waa jenneeti warna jennee kaan silaa akka isaanii san fadhe akkas feene nuti ummata wasataati yoo nefi waan takka irra wal dhabe nama laa ilaaha illallaa dhawachi qabnaa yoo nefi waan fadhe meetaa hin arrabsanii nama beeku arrabni bu'aa takka hin qabu warra beeku akkasii mire saniif kana hawaasni keenya wanni beekuu qabu namuma tokko namnummaan isaanii nagayaa akka hin jirre hubadhaadha. Nasriin Islaamaa isaan hin gammachiiftu hubadhaadha. Namoota akkasii gurrarraa qabadhaadha. Hanjaan numa beeka bara. Sheekh amma yeroo ammaa tana. Hayyee. Bar quraanuma keessattuu غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهودا فيه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولا تجدن أقربهم مودة يوني في ور مسيحي ده مسيحي نما ور أوروبا خنا مسيحي فيه يهودا يولد مسيح سنترون التانا أكاسي وإسلاما ما كا إسلاما تنقبني وان كان إنما إبسورة برباجس لا خيسافو يرو أما تنا خيسة تما يهودان تكا هم نشي صدركا أما صدركا قرتي أنا ربكم الأعلى جتو سنقبا جيسي هنگا نمومان لبوك أبو ولا مسيحي ميتي مشركا مي أبو مان فد واني لبون نما خيسة جرتو تانا نموما قد أجيو تكتي أوروبان تون هريرا باتي رابوچي ونيتوتي أبو مان فد إيران إسلامات إيسي شيخ تالله أكبر جتو بيتو تان يكاسي لا إله شيئان بر شيئان تغري بر أما وري زيدية دا ورم يمن خنفان وهوسي خنفان بر ور علماء إسلامان كني نبيه جرخان بر علماء إسلامان تدرر دلال لجنة الدائمان هيئة كبار علماء إرجاع فتامانيتي فتاوى سؤال وجواب أماس موقع إسلام ويب وهم در الله لشون شيئان ميكاج خد أوه يجري شيئان إنسان كيسا مسلمات جرا ور أزري قدامو جرا لكن أمو غرقدان ور غرتة جبريل خلته إرجاع محمد الدكيمالة مثل علي يخجو
warri maas quraanaa jijjiirame jiru ka hojjaan irra dhaabbatte warri gartee dirreebe kaafira jaanii dubbatan malee ardiin irraan ardii kaafiraati. Shi'aan akka jirtu kaafira ulamaan jette takka jirtu. Isaan ummanuu paartii qaban. Wanni tun wanni ajaa'iba natte Sheekh Adam Oggoonii fi Jammaa Arrabsoo kana dubbatu kawaari jedhuma jedha. Kawaari jedhuma jedha. Mee waan tana tuttuqee ilaali. Kofrii uma jedha. Akkasii. Ammoo afaaniin waa tokko kanatti nuti hin kafarsiifnu waan takka janii irraa deebi'anii. Laakiin ammoo mu'aamalaa wanni si dalagan jechi dalagan wanni tu wallaahi summa wallaahi kawaari. Namnummaan isaan shakkuu أنا رب رحمة أقوله من جاي سان خواري يارن جو رب رحمة أقوله من جا هيه أكاسي شيخ ما تقول إنه قبض خبر يوخي لولو مسون تujir خبر وش لولو سن تujir ما أنت ناسي لا دبين ولا تشوفني اللي بدي هيه ما تخيلنا دمي إسلامه ديوتنا شيخ خيلنا شيخ علامة الدنيا تنقبض شيخ تدو إيجودا هيه فتوى قدي واي جهادا يروم ما خيسك تبيخي جهاد إخواني جهاد قد أجاج شيء نقدا مجلس كبوديوتنا هذه جهاد قدون نتاج جاي كم شيء يكسي قرآن أقول دي ما بيخ إني صدق قرآن سونا ما بروانا أكاسي ما تدو بتشون ديمو ناسيما عرب نساني عرب سدي عرب سدي خاب أولين تاني أزان لكاي خنو متى عامت أزان lama kamu tuh mati aja. Sedih. Kakak apa boleh nasa kan? Abu lu nama itu jalan dia. Abu isa sun. Hai. Sama bamale. Abu lu. Henafa. Kau pada tanah Umat amarat timbo. Son Sofi ya. Son Sofi. Warrawahun tu balak ala walik kabaju jadi. Umat dia double deh. Tapi kasih bebeda. Kan kamu tuh mati namo. Warrajah tu gua jauh jadi. Karena tempat lagi season, Arab berarti kakak ama motomatin acinin nama dia mesa dah fiber. Kasih off. Garis. Umpan tiga ratus. Garis ni uji terte. Double tete. Aja show jalan jete. Dekat jalan jete umpan tiga. Aja show ati mulu tu kau ayat jang kanan. Ayo, so bela. Allah kas janin ni kau. Akkas kak. Mulu tu kau jang ke janin. Mulu tu kau jete. Acin mana yang demai tu kak? Madrakarat abate. Saganta warna saganta nafi. Syekh Usman Fallen di jirani Syekh Usman fi ana amma guyasan wa isani Syekh Usman ko haddu bata ni undu banne akaji janin alama akamitti namni amana ko fala male dugar so du biyadan lalan injur nurratti karamin namni jani siyadun duramale wa isat rayon ki jibelle humam jani yadun tunu bare ni kafira jani siyadun akase jecha muruno tane ta wole qobbuno jash keje wal taji khara qurqurat ratti ayye akanatti hadra godun nitaati warra adra kana wajjinillee yorri jiraachu qabna mawluda dhaabu qabna jee kanatti haasee an kana silaa khara mucaahiti kana dugursite janin kasaha waate kana itti jani yama kazitanan jette duba amma tasaani tanallee haasuun dhufne ammaan tana wanni jechuu barbaade amma sheekh dadoo wanje waa'ee gazzaadha waa'ee ummata islaamaa san ijoollee duutu san namni mata duree isaanii hordofee boodhii kuma gannaquma kan arkuu dadhabne ijoollee duutu san arkuu dadhabne hifanne ammaan tana firraa nu raahaa godhaa waan tan nutti hin kaasinaa dadhabne garaan nu bade jee gane jee islaama gane jee ijoollee san gane jee namni garaa jabaattee laaluu qabde jee taa oduu isaanii jalate eessa bulan akkam ta'an ilmoo mucaa badee bar eessa jira mucaan kan jiruma jettaan ga mul'atutti humaa godhuu hin dandeessu amma kana gane jetteemi nama sheekaatti dhaqaniiti sheeka bar jeniin hamaasa wayi quba qabdaa yahudaadha jeniin akkasii sheetichi awa hamaasa yahudaadha jenii isin ka rabbiin kadhatina rabbi kadhattaniif jenii jenjecha akkasitti ifii isaaniiti kasaaranii sheekootiidhatti illee dabarfachuudha jira waan isaanii waan qabu ganni yahuda jibbaami bar waraanuma yahudaa tokko jeniin maal jee namni tokko maqaalleen dhooynu osoo nifi waliin tatteenyu yahudaa jaaren jenne tokko maal jee aya me seenaa laalaa jee hoggu seenne laaloo inni taa'u hoggunni taa'u ka'een baane ka'eebbe firra dubbiin ta'uu hidhabde jiru kunoo kijiba jaaggu jenneen haa jeebbe akkana jiran rabbi sodaadhu haa sirraa yaa'in hin jirtu ummanni keenya
يوتيكاتي بك وين إسلامه دم إسلامه nama yaachisu qabu itti rakkachuu qabna sabara hadiisa keessatti waan goonu takkan qabna daawwattoonni haa dhageenii nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ikkini je rubba kalimatin jebar kalimaat akkatan isii dubbachuudhaan amna amat 70 ibidda keessa fagaattoonni jira jebar amma nuti Iraan deemnee wajjin dha'u jirra innis Israa'eel wajjin dha'utti hin jiru akkamin namni arraba kanaan ibidda oomishata taa'ee kalima gari jira jeta ibidde jahannam keesan fagaatan amna amat 70 la yulqi ilaha balan inni cin nageze kefen tawdi ammo kalima gari jira jeta harkasi rabbi no agodo kan jannata keesan amna amat 70 diman inni la yulqi ilaha ban achin nageze kefen tawdi war akkasitti namni khara khairi dar irra buufachu qabo male ulamaina kilijan tanakka afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair haqa muslima zallama mutoko awon zallama min أو نمنهم قرار ميدا مودا جريء تأكسيسا نجنيت وصف الله قدنا كلمان جنة خيزنا ما فكيسون أكمل نمني فراش الرتاية ورّ فلسطيني وجني شريعة ورّ إسام فتوج جني شريعة هو متيو إيه ورّ إسام فتوج جنا كم شريعة أنا والله شيخ أسمانو رجاء ليبانا دوني في دوتي ورّ سني وجن شراني تدو أنا ركمه وان الدنيا تنرى هنگ سنير نغم مچي سنجرت چارو ميور كدهچ اكز جتمي وجدوني انس او يون سنيل لربي اسوما كان دفاع ايسان راغودا تنيزابچو تناندو ون تنرى ربي نبي وانا تدن ديسن بي وانا تقولو دن ديسن بي ربي اسانينس جبن زاني ردوا جلال زاني ردونا وعند الله تيتمي الخصوم ربي بيرا ولد دفنا ان شاء الله أن تيك توك نجي يا ربي تاي نما إسلام أباري سانيف نما إسلام أباري تنان كم خا الدنيا رادو يدا بمزيس مالي الرب جلجيس بك إنا لله وإنا إليه راجعون جل تجمدي يو خرب بين جوتاته أسمديهم تدريك يا ما سنتي شو والجر ربي بيرول جابن الله وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسنجالا تنتوت